okuja kwanje nigenda kusimaranga wallahi kizizoberi ntwire nyine ibanja yakureta Nyakitunda mwishomere ryo paramenti ndagira sport soka ngomborera gonu ngomba kuruya n'inizere aha benshi aha ngo kuba bayidera batabashakira kumva amagombora soko kuzana ngakureta Nyakitunda kitakingumire konka ranga yatahendereji nakishikiriza weni wenda kubaganda nibasha nakishakira kampuna kubikorera amagombora gona gine uniform zanjye Nyakitunda tini kamurize tini kamurize tangazo nturu ndeni cyashyirizore kandi nosha nigenda kubagambira abacyara n'inakagoro tuba yasinga n'ibingayi kwenda mutakargira humuri nigenda kubanza mbanjuro mushinja kukira abashinja bone mwanje umwanda shinjareni tumukuza kwijamwe nabo mwire nigenda bakapiteni na coach skopeti nija kutwara nabaguma nacho hati omukuyi kutinebira abana babahumire uriyanga kitagataunka weneze kombora zanzi naza muza kwekoramo murmozi rujya mutimeji ezikwatagane nabo Ajura baha ndechikopechi mara chikunye ndarwa yabatwara it doesn't matter hata wa constituency ya Isinyo South neja kwata gana ni Isinyo West wenu training mwinifundisha kwata kanisa nabandi mrengo mwachite azanye wote ndio kwanza ndipo nikisha kwetu district yoni kudirarija west nikisha kuba nikigenda ngayi omunosi kwanza omunosi nikisha kuba nikigenda mukanga abarije kwani 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 kiriza okay abakamuzi aba ine inform yabo ready kwenye inform yabo abishimarayo abishi captain mute yo captain okay muhereza inform abandi abute mwere Mr. Renyo wakacha Ijana bishtimani abishtizayo kuna yitino zayo kamubizi wena ndagombe Nyakitunda barayi Nyakitunda nabara kuzana bageza ajini aherezo mpira abishwarayi kapteni w'abishimye Nyakitunda mpira bakwa Tutaweza
tufunge tuve hagati. Timu zona ni kubenda sioka tuweze twarwa mu sport fix zarishi. Tongani twakira no icyo mukuru waiko mwanya zishaha. Tuwete nejura. Okay. We are preparing your penalties. Temos de novo nessa penalties não é muito cheio com a gata. wamara kwa honare barimo na hasi piki yataka jihire aba LC manyawano manyatu manyafayo manya 6 bwana baza kwizira omalineage byo tutandikira mwebere munongo mbere abantu bagushaye byesabye so naningira ngo nyashitunda sub county line injinaha nyashitunda sub county line up yanjinaha then kamubizi ni mwananijia kumeleta line up yanyu wase kwanza compare kwa jina officially hone le yamaze ilikuwa na ragaramu yamaze ilikuwa na hikaha embuzi muzi w'umukishaha then stand compare kwa jina original nyashitunda ni ndebera wako ni bari line up yo mpira ogwirizuba yomo Amusoni Prosper na Veri bora ni buri je kwana bazomucaye hizo so ejene indi ya oyine line up aho ya baruza gereta yes banyoni bitu ko boshi abazani batereze kurunje munonga mwizaci cyari tuyeta mujanye mukuru yes basigara tusimbure let players come where Mbere munonga ishahani zezi mbere munonga kunjuma wingi ladies and gentlemen okubasa kuja kulega matukasa mparagama na mingi munonga lizuba okora kura n'intaranta n'ekintu ky'amani mingi munonga kandi no kongera kumensa mubyona omukyalakazi Honorable Justina ibazimwe nubara munagenda n'ekimisho no kongera kulega ngo yasiteka mwe sente nyinshi munonga okulebeka ngo entaranta minyeto bagira cyangwa munonga kibaye gasana banyensya bubara munonga Honorable kana kuja kwisa mukuru mu kitendisa munyikeze yakire kimwe ku munonga hamwe na chairperson w'intebe yenyini bato twahirwa abona baryaha naringa bitarasa kurera side zone umumbashi zone ba afande bwango gafaruku twakwashira katugiye finals nizikugenda je na security yanyu kutkenjeza murona atemani nyamu mukamanye akazimiro kaheze mu mutaho wawe speed twere speed meza line na pejo tutandikiraho niwe Uganda tata uranyo kubanga mwagala nyakitunda uranyo kubanga mwagala Honorable Justin Kashisha
of course tuli mu tournament ya Justin Cup Bapita Louis Osbat bakukina mu mukaaga akawuzanya isinjiro empemuzanyo okubanga bujja obujja okubanga muwuliriza okubanga mumanya who is Justin ani Justin mwebale nnyo mwebalire ddala of course tuli mu finals ez'olunaku olwaliro abantu b'Enyakitunda mwebale nnyo okwagala ffenna ffenna n'okwagalawo n'abatulo waffe tubi tuyanzisa tuyanzidde ng'okedde nnyo muri bahagize abayizi ba Justin mutere mu ngaro z'amaana baryaha mureke kuturabanisamo ariko Justin mukona agira ati amanyango no ajya Justin bazimwe uri kinyo amutinde mwana Justin Justin abantu abantu bayo muyemuke mubase kwana mugenda cyo mushino koza kwana mwakira timu mubakureho abazana b'umupira buriyo mu mwako ikora amare noza kwana bakoreza umupira go wabini iseko ina muri nyo kubanga mutu wajura muri nyo kubanga muwagira Justin muri nyo kuba okujja mu bunjo kubanga mulaba mupira gwa Justin Cup Finals eri wakati wa kulabira na fia bakabisa mkaunti isatu na mkaunti ina mvubu kama jonga betende achigundo kato Maxi Abach God aliyomo amusoni Prosper Nefere bebasadu watu wajura na fia abanyakitunga sabu kaunti substitutes baina mvubu kama jonga Sergio Cruz Mekaniko no Nicholas songa pepe wajura na fia bakabisa asabu kaunti walese mvubu kama jonga Jason bamita mavubu kama jonga Image munamba 2 ni wamanya limi namba 3 chini ya limi namba 4 asonga tegumba limi namba 5 baba limi namba mukaga Chris limi musanfu Onesmus limi munana Brenda limi namba 9 asonga tekanaba limi namba 10 Prefa limi namba 10 na misonga tesawe sisi baina basangari babiri aboka baina munonera okay Alika mbizi baina substitutes zilipili soka muvubuka lenga tawasiso mlepe wano honorable ageza kukulanga abuza kuwa so much itumukunda mnonga ga Kristo awe honorable is back akomyone nila elanga tulino muweleze kisancha kino kumheleza kalulu omumani minji mnonga abantu banya kitunda na n'ebituuke by'otuulire kitunda muleke tuhakire honorable wetu Justin Kashinja almost na isinjira yona kuvuma kadokubira na mukaga mpaka itula hajire tushazeta jambo kati mugalize tukamanya binevano ebyatukolera mu kubanza kenda gaita bitukore kubanga twagoya muko okay yes so na ninteka ngubona le bugumaho hona le bo zarwa hagati na kamama naomba chikoni wishe olanyo DJ twamara thank you so much no kati tutandika umupira gate Justin twamara wishe hati cyo bazakora kwa tumupira ugo ladies and gentlemen wabana munanga kirangu nao ba referee ba linesmen mulibeshe mwakwata positions zanyu abazana barimunebera musya ibyo bakwata umwanya gwashimira kubona abanazamo rero asigaye tutandika umupira gwenyine origino eshahani zeze Slaina kemana tabanya shituna subcounty baina mavuka mainonga methode chigondo kato Maxi Bash ape kodi biliyomo amusoni Prosper omoni alipele first unit ni wana fila banya chituna subcounty substitutes baina mavuka mainonga linigani negia kama mavuka mainonga Messi Basacha Chris mekaniko wamo ne mavuka mainonga Kiro songa teto wana fi abakambizi subcounty baina mavuka mainonga Justin alimugola Image alumina mapuri ni wamanya Junior Goma Palapa Chris Onesmus Brenda kanabo wamone mavuka mainonga Breva songa te substitute nafi abakambisa bukawanta ine mavuka mainonga Tawasis Brian Kao Alex Rajid Mando Christopher wamone Bolas Boto refaria mainonga Paulson atani somo pia gwenda kwa DJ teka makatika tekali iteka mtamia kwa pale wagulinya mkuma karisa na mkuma tetu kakenda kwenye sile kulinja
Ingira wote wachafanya mgano ngaweza kuchukua chumba Justin. Haraka mpenzi kwenye mapambano yote. Anakuinga mtaa. Ebugenda bugenze ya. Ingira wote wachafanya mgano ngaweza. DJ pendeza muko. Chimala. Yeah. Kale. Bila wote wachafanya mgano ngaweza wakasonga wapi. Bila wote wachafanya wasi wakasonga wapi aba nyakitonda. Baja kubanga bakanyuga mupira dala bwenchinya. Chikopo cha Justin mgano ngaweza. Bila wote wachafanya wasi aba nyakitonda. Baja kanyuga omupira onataifu no. Baja kubanga bakanyuga omupira bwenchinya mabubu kaza. What? Wasi agende kubanga kanyuga omupira bwenchinya Paulson. Alimukulanga ateweza. Sabukonte. Ndio wote wachafanya mgano ngaweza. Mugalo mekuja mmoja nyone kisecho na watu wa Chitunda playground. Justin Nangae nani huyo anampora mkabenya Chitunda na salamu tuzana mkaba mteki kwa macho yasi na kupatika chapa ni kufaro ya Chitunda ile mpira Onesmus na kwenye mko ni midfield kato na kuzake wasi agani mko kwa profa na kumopako nyachi na mpira mgana ndio sawa na kampezi ya funa kandanda watu ni wanda wale na profa ya Chitunda pamoja kwa ngoma profa ni ngaruchaga ni kambisa bukaute na kuinga maneno na kuna mko lazima makumi mvuka mibanga wa dio kalao na kuna ngwasi na shipi na katika kusema pia Chitunda wakona mkele wa simgana kabisa Mwakunta kupai wa shindinga mko Tukesa bari mkolo kiki Wakasina kwa nafi Abanya Chitunda sabu kaunti kakati Ikila wetu wechafari mkana kabisa Chitunda sabu kaunti Kipa maidonga nae forwardi Yagini kusina omo pia anatoa for now Isoma wese wechafari nae forwardi Na mkuna mko Mwade guana asali Wansi ya Chitunda Chigundi yagendo kanyigo mpira wa sima namba 2 Najia kanyigo mpira guni mpanga mitwe Mkona mko Hulu wansi chukumi na ngali Watu Pagushindize mkulu funagamati Waluwa isonga mgana ngazi kwa wanafe Abenya Chitunda aliwansi Na kavinga mpira mkisema na fama kamizi Mnangaweza yaki pana jako atabenyi nyoye Jason Jason amekamata vizu hapo Hakute mlunchi nye mgana ngawisa Wamita Jason wanafe Kutumura omwana aza kuona ateka ekisoso pa kyamaze kwa nkikukwata nagusibata nagusibegwa amaze kwa nuguragara hero omupiira oguryaho yishika mu myono wetu okumanka Justina Kashija nawe yamaze kuona ateka mu sente nyingi munonga. Ladies and gentlemen, hano mujikongo akozere ebintu bingi munonga omukyanga ekyenyine ekitwemereiremu nekitonda Empanji Association empunu 36 mukazitunga ninga apana yamaze kuona nagutumura Mwana kujiendera chimekonye munongo mmisho mpora Mwaba vile baisha tuyawazi likuwa na ashirana mbili 10 mpora kajaga mtele mingu yamaze kwa na gurumba Mwana jenacho mishino konje la kushamu wele. Ladies and gentlemen, kwa na jata pana ukawasa kulibika nguwago kwa tawenka mpira ni mli munonga jaze number 10 na jati ninye captain likambase kwa nani kuelekea vitabu vyonka ladies manajatu mpira gwa itakale gwa kasoga wana tuyawe kabisa bukaunta Ilanga kapitaino wana fare kabisa dere kuanga kayuga omupira ayataye from now yagera kuanga kayuga omupira bugano gauza ebyo bitu bichafaganye yes bakajizo pere baguchayoko na kubateke box wana watabanya tunakiparaja kwa mukelo sino kugenda bugeze buchali kwa watu watirasi na kufuna wote line na wakona mukoro gauza wao gwakaso kwa wana watabanya tunere wasima na mapiri chikopo cha Justin awa woman MP Makawabira makumi ya mukanga inokunda ya parliament Wakona mukoguri mpanga mgana gauzani na chani cha Justina na tueleza kwa misembe na Liwansi ni walumbanga maprezido Liwansi wakona mkogeza vya Manyi eno wafe ni presidenti balinga wa Luganda Abona balijia kamwabo Abona balijia kamwe Karetunga Honorable Justin Kashija yes naze kusubiza mpumaka kwa bila makumi ya mukagano oteka kugarukayo akuzengwe munagaruka nawe ndani ngatakwenda naze cyahuri Iriwa asibwa kasiko gabana ati agucha kwae Nyashituna FC bana kumupira kati wa neno na agucha ya kwangunye mungu akoze kubandi pasi mgana gauza kupashope uchira karma kona mkone paka batu wa neno hakuna shida ni watabla pula neno kabisi na lupigo wa neno na shigala vya Chikuza ugaza kwa kasiko gabana ati abenye shituna mgana gauza neno kato na kayuko prangune mpanga ni wakona mko
watu Kulabana fawanya shitunda Kambizi Nibafuna kanana Abade mturuka ninga gumba Na kuna kitachua Pigalepa kamato Msana bada offside Wale msana bada offside Wale Kambizi Sabkaute Waoreshi kambofani offside Nchibanje mayisa ngwine Owabaliyo misho Singa mukama wachi wa boxi Chobele wonje Obunabali mshuma chigandeje Obunabali mshuma ni fifu Kudengato Wabade kopele ngato liwansi Ninga final refari wapanga matuka kusimuka wanafe Aleka Kambizi Sabkaute Isonga wezitebe ichafuragaje Imugamba chama Arsenal Isonga katuzilekeza Nibagurunya muko mugaragaza rero mute 1-2 Nibakona muko banene kiri mu banga nera Kambizi nibatomera buri mu banga nibagurunya muko mu midfield kati ya Chunda nibagucheka wasi jaze na mameka akoza kabada kalinga ka Ronaldinho nibakubateke naguja kufayo kulabana pamoja Chunda vile nagunya mkono wasi katika mugaragaza rero wasi nibakona muko banene batoro na babanya Kambizi nagukuba muko mugaragaza rero Abade Junior Amapira we Kambizi Sabkaute yisiza nigaragaza ari mutro in Yanga kwa kasoga wanafe abenya Chunda Sabkaute mugalaga wibisa Chikopo cha Justin Awa honorable Awa woman MP Simulala Abela Justin Kashisha Nibagurunya muko mugaragaza gucari mubanga kuline Agusanga tagusaga Nagufuna badekato Nagurunya muko Nibaguchako 1-2 chiri mubanga Nibatambula mpila mpila Kemuna tawa Kambizi Nibagurunya muko mugaragaza neno Azimuna mkona muko defender Najata Lunyoni ni Max Abade muko mukabanyanga Maxi Natasa Lunyoni Tugumize mutukwate muhanda Twachiyeho na speaker Pauline na nyangu ni uyimukeho Ohubira abantu Pauline Pauline ohubira abantu noha Pauline shaka hayole niwe biraho Akatebe wakashitamamu wakinjiramu Kansala zade Abanya Chitunda John Fisher niwe muko ohubira abantu John Fisher original Mutero mungaro John Fisher waho Mutero mungaro Petro Ninyaramwa amareba Chapasa na weminyeto Ninga shisha Pasa na mwami kutisa Julius mungaro Nimuko uhubira abantu Ngurya Munonga uishemwe Iyo abaje Chitunda kegomborora Uishemwe dokta Na nibyo birahure Wabara munonga kwijani ukwisa mukoro gwe Chitinisa Refa ise owenya Chitunda kwe penalty mukananga wizo Yes Chikopo cha honorable Justin Kashisha Kwaza penalty Pendeza muko DJ Tugeze Namba 3 wanavomenya Chitunda mukananga wizo Yagendo kutoa penalty ateka wa munda Owawell Tetumanyi wano munsikiriza Kanto mwami Chelsea Bamutero mungaro Amubizi Sabkaute imini Bamutero mungaro mwami Chelsea Bamutero mungaro Nakubya bwalo wono Saka wanya Chitunda nakubya bwalo mukananga wizo Gowa mukuna mile na utaka na waga
ugire icyo wagamba ikigambo Ona nibo bari gukoresha akuba iki nayo n'impurakura nayo mwanya kandi we bari icyo batukorera n'ikirungo nandashaba mwene tugume twenda tukundireho na rewo witu yo abo butashisho bwire nandaja mukomaho akuba program ndareba kandi cyakandi security yo tujino mumani mayabari mutero mungalo zamani ni chairman rusiwa zina abanyetora nasano bamera vice chairman w'isitubugu wo mu rukogo rwa Bugonje. Ndabanza kwakira imwe abagenyi ba arimo honorable ningore ndakwese bahantebe ya erakurateho abo kuba ndateka nowe 2026 twakwakira we bare kwija mu mwanya shubanyakira abazani abazana mwe bare kuzanaje ukunde gumeho kandi nanda kuturaganisa MP kwija ruturere twakuhagira twenda twatanisize n'abatakabona bajya aho amazina kaburije abanyita twasingura Amosi ndaza kubanza kwakira honorable wito mukundwa na sister wawe na namukiza na madam Kamama mwe bare kwija ubwo niwe vice chairman wito wa district tukatandika ekintu cy'amunonga konka at the end of it chaenda chibe ekintu changu nko kumukireba nandashaba organizing committee mwena maze mwijaha just mbaga bangure tendere we bare kwizuka imyeto yawe n'abantu hona tuzakwizuka niwe Niho reka twakirisha na ombulizi ariho faza kanyanzureho abebembezi arurego rwa district hariho kansara Oliver Ogunu district kansara nazwechara Mtungu sub county district yitwe inabachare kwatabuta vice chairperson ha district nazwechara Borogota Abuyanda sub counties nazwechara Isinjiro town council na Kabingo sub county ahandi kona rebontu kwakira umwanya kandi abantu ninjano ro kubashemerira azananye ngumuzano mpira nanye kwa kumpereza aka uniform ni basa kazwara nebyo baheza kusinga tokashemerwa munonga konka naza kwehangana ngando holche abantu narebo Justine Madam Kamamba vice chairperson babachira nabebembezi mwena aharengo begombora kwa district mwena nabachira umwanya abazani bitu abasinga n'abasinga muhumure okusinga twawayo abanyakitunda muhame gutosha musingaga nangwa tucyanshemeza babeta mu mijo misho ko kanara hamwaburirayo azanaye nandenda kubahumuriza n'akasoda kokati nabalera kumuraheze imenkanya kitunda muraza kundeba nanyenda zo kubahereza y'ikimbasize kandi nanyabagega
ningamfu inyanja bari kuno Mukama nendegara burugota necherar burugota na kabayanda tabuna kanso kondo ka district ma district vice ya person men nandia abo kujangwe jona yeli isinjiro imandi omuka yenda kusima bazana nashanga mabeshte bana bazana na naba timu ya nezana ya nyachitunda na kambizi mwe bari kuzanaje bazanaje mwena Kaino asimboni tuko abo kamwana muzanaje kumara ijambo bakamukatsiga no mutwara kutura abasije ne bare matoko senyenda kubasima mwe bare munonga kwagire mpira mwe bare kwagira abana yenda kusima abana rebo ye bare munonga kugumano ishikabanye isinjiro bano okora bintu nkebyo muri isinjiro ke isinjiro district local government tubantusima abo kabano twatera n'ibinyeto keji lazima nono tukomuzigo nani yani shabangu tuterewe na rebwenga rozamani jambo lero kinkwenda kuhererekana cyo ubururu buriyono butaha tuko kandi mbashaba turebere hare tukoreki tureke kutora na karuru ahaba karindi tureke kutora na karuru abo kureba fesi otora na karuru okatora no muntu wawe orakorre kandi orukukumanya abo kwagunwa jangu Justina atakubakunda kabe atari aha toko buri yatukahangisa batora no kumwatora ine bene bibarigiremo n'umubireba mutakagaruka gukoresha bikezo omuntu yana performinga n'omusimu kandi yatakuperforminga nabo tokabura kumugamba ngo yatakoze mazima bese marungi atutira hanze nikunagamba mazima owankiza amezi gakabe byagana akatubira amezi gakabe byagana mbere mukahereza Justina leta ki mushunga kikagati maraka kikagati mwije ruborogota karuborogota mwije mwezirikire mwije ruborogota na kabuyanda mwije mwezirikire abo kubita turi abasambe bakapira somwe bare kuzana banareko we bare munongo ubutahemuka kandi ukagumanishwa abantu bawe ukagumanishwa n'abinyonjera kubashabangu omuntu owari kumanya owakukorireho obe n'uwo bahamiraho otaka kukorire buriya mukahangisa n'abandi muriyo n'impurangu nibenda kwiza omuri kumanya mbe n'uwo mwagenda nabo otaka kozi utagenda nawe ego nibangaba kugira ngo iyo nigenda na Justin
ebero wakora ki ushobora kuhereza akaruru bagibira umuhanda impoto rungi baziba amashomero rungi bagiba barish modo baziba iyo majyana kutuzisaba nyisibyo gayo umuchama we kama zamani kwa mama ne so now and gentlemen reka twashira umugenyi mukuru nabo baze kuba no yahereza DJ Pro ahereze ebirebe ebiyabarekera abo kwane byatime zazana kandi kongera kutungura talanta n'umutindo gw'byemizano omuri singiro omuchara Justina Kashija n'omuntu munarebire abo bari muri bateka mu biraro na mukaga muri benda kweta zire munde za Russia zire za hanjire mwena nisha DJ Pro zire munde mpango zire za intercontinental ballistic missiles za high mobility artillery rocket systems za submarine kugera na Justina Mayense mikono
Machura. Abantu bakuru kompani imyenda kandi nimbashaba tuzahamuramo murapezafire yo mugonga okubakwataho okubiha omugoro okubashoneza ebyemikono kugira ngo muraza nyekyagale mbe nibo mwaba ba purezidenti mbe nibo mwaba ba mp mbe nibo mwaba bebembezi banimbashaba mumwakire porogaramu za gavumenti n'emikono yoyo wakuba embere y'abaperezidenti nsaba nakitiireho esente zizire ez'eminyeto okulabira okuyiga yoyo wakabagagale nisiraikirimutu mureba opanishipaliment mojo ezo zono bafanyire eminyeto kumbasa kutuufu nanyenda wakukuyizira omuntu bakubaleta hamwe omupiira omu fasitofolo bakutiika bakongoro hawakumana ekyakashatu tubasa bulimu sinakyusa Inyenda kubagamba kulukuja hamahati kokumuisha omuntu nagamba ninge basa kubagambira programu za gavumenti abasa kubagambira ekyakwenda kubakorera abasa kubagambira ekyabakorera konka tukuja kubashanga okweyimura mwenda omupiire nagwo n'omuhanda gumwe okureta eminyeto hamwe n'omuhanda gumwe okupromotinga taranga z'eminyeto ijo takizira hambaha ngu turaninga omupiire ogwo kabanza nashimana ba youth chairpersons bamagomborraga kona ana youth chairpersons murahimburaha kashitamanimwe nagira ntatirisi murondeye eminyeto 10 murugombora ngira kinabakorera ekikwasa kubiyo omugoro nendaho nibasa kuija ndeta kupiza konga kuija mukaza mpira mukagaragara omushasha kutine kikubahereza amatsiko narishi muraro nakyo tukirungi ahundi tukambira eminyeto ekyo tukamitinga amezi 2 enyuma n'abikwezi amezi 2 murugombora tukagihereza empumezo nitekaza kushika omukalulu twaza kushika omukalulu atirisi murugombora eminyeto nka 30 mbabine empume kandi empumezo kandi niguishika abasaza umwana n'abaparamenta first of all nomunanimba kwagamuga nanimba gambira ngu discipline first omusportsi munonga abazaana kukureba abe successful babine discipline when babine discipline baza kuzaala discipline omusport niija kushanga ngu abatiimu nungi nyenda kuzikusiima abazaana mwazaanake munonga kaba mukuteerana ebikuri taba muna red card narizaana rukunaku konka kandi ninyenda kuteera omuranga eba vaisari aha reba n'abakansarazi banya ba district baro mazima ekishaayi eki nikyenda ekishaayi kitereire ningira kukyakitereire twantubaza n'okushanga ngu omupiira gwahwera obwire bwakutwaza omutereire konka nandishaba abukikukwataho ekishaayi eki kikore nari kikorwe kunoza ngu nandi omushoborozi nyowe mba narekire kureeta yakoze konka mwanyuma mwija kukikoraho mbaraganize ngu ekishaayi kinja kukikora inyenda kusiima bakochi inyenda kusiima abaorganizingire okukora oku kandi bakochi nyenda kubagamba
Tiji bakochi mwina uniform zanyu za tracksuit mubija kuzibaletera mubija kuzitunga konka twashaka sitari nigenda kubagambira abacyara mwina kaboloka tuba yasinga mubingayi konka mutakagiraho muri nigenda kubanza mbanjura omushinja kukira abashinja bona mwanje omwana gashinja rero tumukuza kwijamwe ntabwo mwibe nigenda ba kapiteni na koci kapiteni na koci Brenda mwachure Tuwe kamera zichukwati Kwakwati hata mantaba numwikiriza mubashikopeki numija kukitwara nubaguma gacyo hati omukuyi 12 abana babo bahubiye uriyanga kitagati kitagataunka ibanyeze gomora zanze nazo muza kwekoramo umugozi uryo mutimeji ezikwatagane nabo achura bahahande kikopeki Chikunye nari waliya bakitwara it doesn't matter hata wa constituency ya Isingiro South neja kwa neja kwatagana ni Isingiro West wenu training mwinifundisha kwatagana n'abandi murego mwatuliteka azanye wote watondo kwanza kisha kweto district yoni kuturarija west kisha kuba nikigenda ngayi omunosi kwanga omunosi kisha kuba nikigenda mukanga abarije kwani kumanya kitwara n'okubona hano nkiriza okay abakamubizi aba ine uniform yabo rete ine uniform yabo abishi barayo abishi captain captain okay muhereza uniform abasa mukabute mwirire Mr. Nyamakachi Ijana bishtimani abishizayo kuna ikintu zayo bwana chikwate chibachebo Kamubizi wena ntakombe
Sani Materera. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.